آداب خبر وستار سان وادی مز یہ زن لوگ گرم دادی پریشان تتہ واریاہ علاقہ چناب دادی تہ ونکس ترسان ریت کالس مز چناب کمی یمہ برو تہ گمز مگر یمہ پھر لکن آب سختی ہنا زیادہ پہن آب سختی مد نظر تھوت انتظامیہ لکن وونمت یہ 2 تریش گلاسو بدلو گھ وی اکوے گلاس تریش چین تکیاز دپان گوڑ گو کھیش اد گو دروے آب سختی خلاف آئی لوگ سڑکن پہ احتجاج کران وچھن تو کی چیز یم زن اس مشتی گمت آئی احتجاجس دوران دہراون یت مز کینچن گاڑین ہند شیش تہ زخمی گئے آل کشمیر نلکہ ایسوسیشن ترجمان پنس أکس بیانس وونمت یہ بے دردی بالما تجھ کو میرا من یاد کرتا ہے برستا ہے جو آنکھوں سے وہ ساون یاد کرتا ہے ترجمان امہ بات ذریعہ لوکن وونمت چونکہ آب کم تو مز ژۄپٲرۍ گھر گھر جائیں جائیں سٹھا غم تم لوک یمن صبح شامن ہنگ منگ پیوان باغ تم ہیکن پنہ اوش قطرن ہند کنٹریبیوشن محکمہ آبس دت بونگام کس املال سن گئی حالات تمہ وز بے پھر قوبو نبر یل محلس گئی کنی کرک کہ املال نس نلکس آو آب سہ کت روز لکن تاب آب رٹن باپت آو املال نس گرس مز وچھن لکن ہند سہلاب املالس پرس لکو نلکس کت کن آو آب املالن وون در جواب مے تھو ماز پلیٹ کال نلکس برو کن ماز پھول تو ناٹہ پھول وچھت کمن کمن چانٹن آب یوان یہ نلکہ کیا چیز ہے